Prva tekma naših nogometašev v novi sezoni je bila v sosednjem Kidričevem proti Aluminiju. No, na koncu je bilo 0-0, v deževnem vremenu pa smo videli vzpodbudno predstavo, nekaj dobrih momentov in nekaj malega sreče je zmanjkalo pri zaključkih. V vsakem primeru spodbuden štart v novo sezono, tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Sigurno je žal za tem, da tekmo nismo zmagali, logično, vendar je potrebno delati, biti boljši v polno stvareh, bolj precizen, boljše odločitev. Malo smo bili neučakani, hitri v nekih trenutkih. Po drugi strani pa moramo poudariti tudi, da je nasprotnik bil dober in ne samo dobro organiziran v obrambi, ampak tudi v napadu zelo nevarni v smislu strategije, ki jo imajo. Mi smo to večji del tekme zelo dobro reševali. Imeli smo pa, kot sem rekel, ta kratek moment tekme, kjer so si oni ustvarili priložnosti za zadetek, tako da vse v vsemu tekma, katero počutimo, nam manjka zadetek, samo to. Znali smo da je teško utakmica, znali smo da će biti tvrdo, pogotovo ako ne damo go, da to što duže bude išlo, što teže će biti za nas. Nažalost, imali smo 2-3 dobre prilike da damo go, nismo ga dali, ali šta da radimo, napredovat ćemo, učit ćemo iz tih grešaka, analizirat ćemo šta bi možda radimo bolje i jednostavno da budemo konzekventniji pred golom.